Uyabona nje mfowethu lento iyamela ukukhulunywa ngokujulileyo. Uyabona ngiyakutshela mntaka baba mina. Uyabona abantu abafana nobaba udokotela nawo baba u3 second. Ama motivational speakers labo anesiphiwo sobunyanga angakusiza ngeyintonyana ezincane lapha nalapha. Kodwa bayihlekisela nje bayimotivatela abantu. Naw mawusuhleli naye nje. I-marketing strategy leyo ukuthi bame bentaza bekhuluma into abayikhulumayo besangana. Mawusuhleli nomkakhe akaseyona le yanto leyana. So all those things they proven beyond reasonable doubt ukuthi yonke lento abayiyo nabayikhulumayo akusiyona. Kodwa bangcono bona ngoba they are not trying too hard. By motivating abantu beyikhulumela umsangano behlekise, then you become ease in your system. You become ease when someone make you laugh. So when someone give you hope of life, then when you pay the little for the bigger hope. Umuntu ongcono umuntu othi buya uzobonga ngoba uma unanele umuntu impuphu wamnikeza ulengiswayo okuyibhakede lika 5 liter mayiseyibuyisa iba ngaphezulu koka 5 liter iba ngaphezulu kalengiswayo ingaba lishela u10 liter bedabona. In English, in the rules of power, they say when you return the favor, it's become more. Engingakutshela khona mfowethu imiza ayifani. Ngaphe kwalokho futhi anoke ngijula niyibuza nje ukuthi kulungile sikuhleka lokhu kusabalele emphakathini Ndlovu kaKhuba ukuthi mawucabanga nje Shaka mfowethu ukuthi ukhona umuntu ongathatha imiliyoni kuwe athathe 5 million kuwe athi unikeza into oyekwenzela amamiliyoni aphindwe kashumi angaphekwa leli alenzile yena. Angithi ukuthwala into engathinta idlozi, into engathinta uNkulunkulu, into ethinta imilingo nje eletha imali. Uhlulwa yini ukuzenzela yena? Ngicela uyibuze lo mbuzo nje. So dlala abantu nge-hype. Ama-motivational speaker lawa amotivate abantu ukuthi basebenze kanzima bese bethola yonke inhlobo yemali bese beyirefer egruphini instead of their effort and their principle and their ancestral gift and their ancestral protections. So I think sesikhule ngokwanele mfethu to be foolish like that. We can never allow us to be foolish like that. Ingane engancokola ngendlela encokola ngayo nje ayithathe le idayina ngokuzi kusho kuphuza ikani lekhofi kusele ngwathatha lento kusho utshwala kudako utshwala inja nombombo omude nomlomo omnyama lento kuthiwa umnyovu yini lento le yabona umphethe sengiqala mina ukumncoma manje yabona lezi zinto useyinyele kakhulu lezi zinto and manje kuyinyela uthuvi emfowethu bese bufana ne-makeup. Yabona umnyovu nje mangabe enyumbeje uthuvu bufana ne-makeup kuyena. Asijule nje bafowethu ingane singayishiya ehlazweni zidlala abantu. Ekho umuntu ongathengisa into yemiliyoni athi izokuzuzisa amabhiliyoni soze